St. James Believers Eastern Church Golden Jubilee Mission pen kipachun. Hamren Rengbong Home Auditorium Hall along CEM Interaction ajay make kidding. Padma Shri Ever Dipu Khila Lekthepi Lunjir Hini Bokajan along Kangpu. Isi Birta Kemi Love Without Reason Lapen Baptist Christian Hospital Tejpur Chelang Pepen Angtur Lapen Angham Kewak Mati Ame Kedo Tumaphan Akijoy Pen Surgery Mati Sekelang Asai Ke Klem Ponji Aphansi Karbi Anglong Ara Do Anaphanta Pachini Ponlo Lapen Lapusan Over Sai Kemi Kachu Endunji Aphanta Phaponlo Lapen Labang So Sai Ke Klem Ponji Lake Kewangji Thang Ni Phai Inkora Hini Pen Inkora Trok Ani An Lapen Adim Lake Baptist Christian Hospital Tejpur along Bang so long plada kalam the kachini thuji aphan la screen along ke taklang pon contact number along humri ignon. Project officer Sarun Samen Hanse Aturkimi Community Health and Development Program Dongmuka Karbinglong. Karbinglong live adaba birta ang ton pen arjupanikta. Karbianglong Autonomous Council ke ja team Karbianglong pen purthimi akemang 1.0 ahut pen non 2.0 an long le pata akijoy pen kadukawi pak lak trok sira suri trokebra sira pharo phora phokebra trok an ron pontang lo an parta hamren rong so pi pen kecheng lok rong atokano kacheleng phunji aphan MMPPNA SOP G pen towar krong crazy along a sompontang lo Dr. Tuliram Ronghang West Karbianglong District Ahempi Hamren Rongsopi Rongbong Ronghang Pathok Lamalong Karbianglong Autonomous Council Team Karbianglong Keja Atum Along Lakhapli Socheng MAC Constituency Aparman Purthimi Akemang 2.0 pen Longle Pata Akijoy pen Ronponsi Aninga Rongpon Purthimi Akemang Kedamtang 1.0 la pen non 2.0 an Kadukawe Pak Lak Trok Sira Suri Trokebra Sira Pharo Phora Phokebra Trok Apak Longle Pata Ronpon Tanglo Putsi Karbianglong Autonomous Council Kechari CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Radamai Pialong Pangdakpon Lasonsi Hamren Rong Sopiang Kang Anparta Rong Atokano Mesen Iksip Atawar Kapacheleng Punji Aphan Rural Infrastructure Development Fund Pen Mukhya Mantri Pakipat Achani Amen Pensi Towar Krong Kriner Kep Atawar Kasemar Ponji Aphan Long I Sompon Labang Somaya Long Karbianglong Autonomous Council Kechari CM Dr. Tuliram Ronghang Aluhi Sarpo Mana Peng Pen Kachetong Along Karbi Recho Long Sing Ronghang MLA Rup Sing Teron Karbianglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro Karbianglong Autonomous Council EM Diofing Maslai Karbianglong Autonomous Council MAC Het Sing Rong Paratum Pen Kechenglok Ongdong Man Peng Kedo Aradatum Chitto Tunsi Ingsam Jin Pen Long Le Pata Kirona Jame Dingpong Socheng MAC Consensi Boltimia Kemangot 1.0 Dami dia hoi dia 2.0 dia vote ke jonno party prakap hobe ami aji 2156 পরিয়ালক আমি মাটি ভোটা দিয়া হইছে এটার বেনিফিশিয়ারি হিসেবে 2156 এটা ট্যাক্সি না কমার্শিয়াল ট্যাক্স পেনশন ল প্রফেশনাল ট্যাক্স পেনশন ল lapen mana yang sinong le kota pini family dat mata nong yaro visit kan dan mat sinong sidak jona do akela deputy secretary lo das in charge video pe ke ni tumda das secretary hidung sob kan Hamren Ben Daniel Ki Karbianglong live Lakhaing Kora Ponilip Constituency ke Parlo Balijan Lokhon Hanse Arong Along Kedo St. James Believers Eastern Church Ningkan Phokep ke Chok Mate Golden Jubilee Aja Mek Thang Ni Phai Kepen Ni Phai Krisi Ani Misen Pen Katalon Pon St. James Believers Eastern Church Amondoli ki eke kedamtang Pharo Kreser Kebra Trok Sikebra Trok Aningkansi Mondoli Eponlo Lapen halabang Sohud Don Kriner Kebdu Armu Aphai ke Bangpli Kep Susevet ke Chengsia Pastor ke Dekrum Hanse Ram Kathar Pariterang Atum Henlo
ละเป็นนอนกิคีบอมปาสเตอร์เกคอร์ซิงฮันเซนิงกันิงกอระพอโลวีบังอาศัยเกเคลมปอนพารุคริสติเกบราทรอกซิเกบราทรอกเป็นสุริหินีรอยกอระทรอกอนิงกันอันนิงกันพกเก็บเกจอกเกเซร์ตาลินการโจอาหุดอันเกเบียร์ตาเกเมเกลองตังอาดอนอภัยดอนิงกอระโพสเซโดโลละเป็นอาร์มัวภัยเกบังพารุหินีสเซอันโดดังโลเซร์ตาลินการโจอาจายเมกเอเซกอัทเฮปีเกแอนปอนละเกลาซิเนกาจิมิดเมปินอากังฮอนเปกลังเวียร์โปเจเรมียอังเดงปีทองเก็บไรซีอังเดงโซเกทอมาลองเป็นซีแอนปอนโลละเป็นอาร์นามาลามเกทานปอน Provincial Vicar BEC Dipu Mission Provinces Reverend Father Robin Tokbi เป็นจูมิเซนอาร์นามาลามทานปอนโลละเป็นลองเอกังปูละเป็นบัตไตพกเก็บอาเจงกิทิบมินิสเตอร์เป็นเปจุนปอนโลละบังโซอาไซปาสตอร์คอร์ซิงฮันเซอาหินเป็นไมจารีปอนโลเกโรคาร์โจบาลิจานริโซนิมโซอาตุมหินเป็นเปจุนปอนละเป็นเซร์ตาลินอลูกิโมกังปูปอน Associates Vicar BEC โจเกโฮลา Mission Provinces Reverend Father Romanson อาหินเป็นอิงปูปอนโลละบังโซนี่องดุงอมอนดุลีเกจารองอาซาJoseph Hanse SGB Surenterang SGB Second Row Teron Diopani College Principal Boson Rongphar Nilip MSc Pavitra Rongpi Lapen Ongdong Atum Chitongdun Sertalin Jubilee Committee Amaipu Samsing Hanse Hin Pen Labang So Amai Ki Pachun Ponalong Kachirabdun Atum Aphan Kachoro Pajir Ponrinti Lapen Monduli Isi Atum Ning Isi Ang Riangdon Arnama Kama Phan Mathasi Ning Keme Ningarong Pen Chirap Chitosi Ajara Saita claim Chipadu Pon Rintisi Do De Sang Sepen claim Rapet Pen Pichun Long Pa Meke Jasamet Arna Mahirjume Akang Hon Pensi Ningkan Phokep Sertalin Kar Choja Mek Misen Pen Ke Pachun Pon Long Pa Mea Pot Arna Maphan Kachuro Pipon Rintisi Ke Wangji Arni Anta Kaiketa Ove Anta Arna Mahirjume Akang Hon Do Ver Pupusi Arna Mahirjume Chohang Pon 2 Pini Jubilee pene akumiti ahin atu phan akero pi parpik lo athekalang tu kimisen pe labang sunikan phokep kichok Jubilee alang litum kapaman theka polang litum phan nilihin pen kurang tu akero pilo lapenan partame labang so a believer church a pastor akeha khorsing hanse alangli hak kicheng pen non alangli ki tu bom hut an pen si labang so Jubilee alangli ke pe man theka pot alangli phan ta kurang tu nilihin pen akero pi parpik lo Saint James Believers Eastern Church Golden Jubilee Committee hoi hin pen ithithini media anglo kenji dei hasini hanglo leno litum kedam tang 1976 pen pineng 2026 aning kan an litum nikan phokep joksi litum pinang an jording pen sik chidang lo ben bang so chi sik chidang lo semi litum along akiduk kisum hado idulo sami arnam hirjumi pen jol litum bangso kiduk kisum ane pijok si pini ta bangso Sertalin mate Golden Jubilee ni tum talon long ki arnam hirjumiluk se chilakalo pen pachining tung je labangso Balizon Jem Church Amonduli kecheng si nilitum Monduli ki eke Harukreser kebra chok si kebra trok aning kan sini tum Monduli elo lapen pining surihinira inkoira trok aning kan pini ladak thang crazy anke ningkan phokep pleng pe mil lasi nilitum Sertalin nilitum archu ponlo lapen pleng long pe milo lapen kecheng sia hut labang so amondulia long arni sivet si Kristo amen pen lang ke parbi ningka chirui abaptisma denglo lake don trainer cap an dolo lapen armu lake bang pikep ra isi andu halabang so hut lapen non pining anke surihini ra inkora truck pining la Jubilee ka paman pini anke labang so mondulia long don thong kebra ko an pleng Kolamati pen Samson Ingti Karbing Long Live Lakha Pharoisira Krihini Amri LAC Angkang BJP along ke claim Bhut Committee Sakti Kendra Mondal and District Level Committee do anpenching teaching via jame kedeng ponalong Don Pharoisi APHLC Congress Atum Chepa Oktun West Karbi Anglong District a Hempi Hamren
Rengbong Home Auditorium Hall along Karbiang Autonomous Council CM Interaction Ajamek Keding along Jessamet Bhut Committee Sakti Kendra Mondal Lapen District Level Dian Pen Asigjit Chingki Chingwa Ajamek Pedopon Labangso Ajamek Keding Ponalong Karbiang Autonomous Council BJP Kechari CEM Dr. Tuliram Ronghang Keja ke Miajok Don Pharoisi All Party Hills Leaders Conference Lapen Congress Ahem Tun Pen Amithang Political Party COC BJP along Chepa Okdun Lapen Kewangji MLA Kilik along BJP Asong Pen ke Haidun Pa Meja Phan Arsik Jira Lam The Kaching Wai Lam The Bhut Committee Sakti Kendra Mondal Lapen District Level along Claim Sip Atum Pen Apor Enpon West Karbi Anglong ke Parlo MAC Constituency Circuit Angkang Kapaching Thora Sai Keding Bomalong Ansose ke claim ke dam thek jia phan ador ke so vote ke long pen members of Legislative Assembly Kilik pen kache pahai dun pen sarkar ke pedover jia phan bidi sore chepa choy pon Lapen Lakha Pharoi Sirak Krehini Amri LAC pen BJP ke pahai pon vek jia phan mesen thekser abangphu ingwai pon poputa than tekang Halapu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Hamrena Rong Sopia Long Saru Sarhang Atuma Phan Lapen Jessamet Karbiang Autonomous Council EM MAC Abarim Ahem Kahumri Dampen Bidi Sore Lapen Hirjume Kelong Jia Phan Kachetong Damjia Alam Theta Thanpon Alam Bajatan si ye tiket long te muri tiket long le tu the sa tiket mama tiket ke long alang masin ninga klong becerap dun popo si ini local committee mondol committee sakti kendro atumangno aninga klong lam waida club sapen jai kongno lapenang parta pinila so party atumpen kaching thai hota me bin don pharoisi suse abara tuma phan APSLC Congress atum phan deng konlo lang tu APSLC Congress pen COC lapen socheng konsensia long APSLC youth being a president amen yes king rong pia amelang tame pinyang dumlo asialang bidhang mata amithang konsonsi APSLC tum chok chalam amelang lamwoi pino Hamren pen Daniel Linghi Karbing Long Live Kidam tang ni phai krehiniar ni ada por phai kep apor malompen bokajan ke pathua klamalong Padmasri Evardi Sangpi Pukhila Lekthepi Lunjer hini Kaching Hon Karbiang Long Lapen Munit Akaipu video album Kangpu Anparta Karchua Jaimek Pedopon Padmasri Evardi Sangpi Pukhila Lekthepi Lunse Pipen Akimi Alunjer hini Nongnam Kachethangklong Kedam tang Phokebrapli International Film Festival of India Gualong Kibipon along Mirbin Pukarbi Lamarjan Award Kachapalong dun Abangphu Dhaniram Tiso Kasonsepon a video album along Bokajan MLA Dr. Numal Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Pensibang Soalunjir video album sponsored mate producer Pen co-producer Babu Rongpi Anparta Cheparjan Bangphu Atum Laki Gotom Terang Hunmili Hansepi Lapen Mirbin Teron Piatum Henlo Sangpi Pukhila Lekthepi Alunjir Pharokit Hom Sose Kilun Alundo Ansedame Radatum Aning Kedok Ajok Kedam Tang Penangan Aningkan Pen Alang Lika Prek Award Sidame Chepalong Pon Anparta Ase Kelang Karjume Ajoksi Alang Lipan Queen of Melody Puta Amen Chethanglo Labangso Kangpu pon alunjir hini sitami alang li methang pensi kachi tok lapen ati ot sitami kachi jok ajok ijir munit akai pu abang amithang akai alamolong pen kachi matha pen aning dukdet si amekri pen kachiru sitami thekpon long Dr. Numal Mumin Mayalong kaning jepon ki Karbiang Long Arlosomar Angbong pen kechengsi Padmasri Evardi India government pen ke long ke alang lipan ningak long pen ning chingduglo la pen alang like kedamtang kalitang Jubin Guard pen ka pachethak Assamese aluna long pensi kachini cheng pensi kachetong tun pusi chethan pon Jaimek along Aluhiaman Pengpen Karbiang Autonomous Council Board Chairman Nobin Terang Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Abarim KLA Amaiphu
Bari Mingti, Lunsepo Mongol Singh Singnar, Rock Rak, Assam Gaurav Awardee Binong Teron, Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bey, Film Director Dhaniram Tiso, Abarim EMG1 Chandra Pathak, KSACC Chunbang De Soy Teron, SGB Atum, Lo Charlie Osomar, Lapen Kaprek Hampang Song Klembang Atum Anparta, Penangan Kitegiding Atum Chetong Dun Pen, Karbia Poho, Buke Lapen Kaprek Pen Aman Chipi Ponsi, Kacho Asai Sitame, and Ponsi Bang Soja Mek Misen Pen Pichun Pon. ইমান দিন গান গানো গান কিন্তু আজি মোৰ জীৱনটো নিচিনা লাগিছে কাৰণ আজি মই নিজে দেখিছোঁ নিজৰ যি দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেই অনুভৱটো আজি যিটো দেখিছোঁ একদম প্ৰকৃত মানে খোলা মনেৰে দেখা নিচিনা লাগিছে কাৰণ মোৰ এই গীতটি দ্বিতীয় নম্বৰৰ যিটো গীত আছিলে মুনি ৰাকাই এই গীতটি হৈছে মোৰ জীৱনৰ এটি খুব দুখ লগা কাহিনী বহুত দিনৰ মই লিখিছিলোঁ এইটো গীত মই যেতিয়া গাবলৈ আছিলোঁ তেতিয়াতে লিখিছিলোঁ কিন্তু মই কাকো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই এই গীত আনক গাবলৈ দিওঁ কিন্তু আমি কিছুমানে নেগায় আৰু মই নিজে গাবলৈ হ'লে মোৰ নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো বেয়া কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু আজি দেখিছোঁ বোকাজানৰ এলেকাত যি আমাৰ MLA ছাৰ তেখেত মুমিন ডাঙৰীয়া ছাৰে তেখেতে আজি মোৰ এই জীৱনৰ দুখটো মুকলি কৰি দিলে মোৰ জীৱনৰ দুখ যিটো মানে খুব আটকি আছিলে মোৰ অন্তৰখন কিন্তু আজি ছাৰে সকলো মুকলি কৰি দিলে আৰু আমাৰ ধনীৰাম কিশোৰ ছাৰ তেখেতেও অশেষ কষ্ট কৰি সেইখিনি মানে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু আজি প্ৰকাশৰ আৰু যি এক্ট্ৰেছবিলাক মানে অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ তাহাঁতে যে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ এই গীতটিৰ কাৰণে সিহঁতে অভিনয় কৰিলে মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ মই নিজে গাই আছোঁ আৰু মই নিজেই শ্বুটিং কৰি আছোঁ অখিলা লেখেতি বাইদেউ ডাঙৰীয়া এটা গান মই পোৱাটা জুবিন গাৰ্গ তেখেতৰ লগত গোৱাৰ জুবিন গাৰ্গ যেতিয়া সৰ্বমুখী হৈছিল সেইটো মই শুনিবলৈ পালোঁ আৰু চালোঁ এই ভিডিঅ'টো সুন্দৰ গান তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিলোঁ অখিলা বাইদেউ যোগাযোগ হ'ল ছাৰ দিলীপ ডাঙৰীয়াই তেওঁ পাদৰী ব্লগ ৰেকৰ জৰিয়তে এই যোগাযোগ হ'ল তেতিয়া মই ক'লোঁ বাইদেউ আপোনাৰ দুটা গান মই এলবাম হেল্প কৰি দিম ফাইনেন্সিয়েলি তেতিয়া হ'ল খুব কম সময়তে প্ৰায় দুমাহমানৰ ভিতৰতে গানো গালে শ্বুটিঙো হ'ল আৰু এই ধনশী নদী বোকাজানত ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে মেক্সিমাম শ্বুটিং ইয়াতে কৰিলে আৰু মুনিত আকাই যিটো মানুহৰ জীৱন আৰু কাচিংখন কাৰ্বি আংলং লাভেজ কাৰ্বি আংলং কৰিছোঁ এটা এলবাম খুব সুন্দৰ আৰু মুনিত আকাই যিটো মানুহৰ জীৱন যিটো অখিলা বাইদেউৰ নিজৰ জীৱনৰ লগত ইনচিডেণ্ট হ'ল তাৰ ওপৰত বেছ কৰি বাইদেউ গানটো লিখিছে গতিকে এই গানটো যেতিয়া আমি ৰিলিজ কৰি চাই থাকোঁতে বাইদেউ অকণ ভাবুক হৈ গৈছে Sangti Hidipen Prozenterang, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Labor Union Amai Pumanov Kramsa Ahin Pen Perangkia Amai Kang Nipon. Labang Solong Mede Dongkam Mukamalong Talon Ponji Pusi Pachinipon. Nijang Karbi Anglong Labor Union Amai Pumanov Kramsa Ahin Pen Perangkia Amai Long Kaning Jepon ke Kewangji Aruache Glo Kicheng Siani WKALU Mate West Karbi Anglong Labor Union Ahin Pen Mede Dongkam Mukamalong Talon Ponji. Lasi Bangsoani District at Home Amuluk Atum An Nangkachirap Nangkachito Dunjia Pan Kramsa Sang Hopen Tuning Ripon. CPML atum phansi tame tuning rilo je kedamtang hol bangke political party ban se mede katalon bang dokok teti lasi nili tum labor union hoi pen ka tuning ri bangke climate pen sili tum ing thor bonam ko laso platform ban sili tum methang adet bang ja bonam ko sinili karbeng long ara phansi tame tuning ri ponlo non arni ki ong occupancy lasi labangso assign kedeng ponji lage 20 days an ठीक पन पो तबन केदुआन ऑर्गेनाइजेशन तुम हांसी तमे लदा मिली तुम कपांग री ponji pan pangrum pon एजे fansi मिली तुम जंग पन लो लसी
abang Putin organization si tame political party kung si tame nangachedon don yaji bansi pinuri kono Keroni pen Mohanty ron Karbing long lai Lakhaing koraisi Borjan constituency angkang dilai hi thiadong hetkedo Chiriadong arong along Power Block atowar kasalam ponjia phan bokajan LAC MLA mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen long e kesompon Long e kesompon amai long kachetong dun Borjan VDC Chairman Sonaram Singna Board Chairman Sardili be Nobin Terang Borjan Mondal amai phu Sundar Tiso ST Morcha amai phu Rajesh Timong SGB Hundar Be GB Mongol Singh Ingti Rara Cyclem Bang Amit Ingti lapen prek jam ke theke ding atum chetong pon Bangsa to wara cycle claim pon lake andar Mukhya Mantri Unoto Pakipat Nirman Achani mate MMU PPNA under RIDF of NABARD Surhini Raing kora Phopen Surhini Raing kora truck abaha apharmansi ke claim pon Kilometer Asia jak Power Block atowar ke claim pon along Katukawe Lak truck nerkebra truck atangkasi panong ponlo Bokajan LAC pen MLA Pukhidet pen Borjan Araraphan Dilai pen Sarihajan Mesen kacheleng atowar selam pilo Lason Sinon DS Road pen Chiri Adong atowar along e somsi Chiklo e genre ebeng angbong patang ponpo Abarim EM Longkiti mung EM Kikhibom ahud bangso arong aphan langponpi bonta nili aprangta Sen Gravel atowar selampon lola pen nona bangke Power Block atowar si ke klempon po. Sedami piniani anta bang sorat niliphan vote nang pahai he sedami nili lahai langle la pen pun pesi towar kawe theklong si nili pipon lo. Nili non e boy vetlo political ahong klamalong ki sundunji non e boy ta ticket long ji aphan highway ji busi MLA Dr. Numal Mumin pen ningchepon. Chiriadong arong lake Pharokre Sirkebra Thongkebra truck sipenlo kising bang sorong aphan badu asarkar le wangta towar selam pia bang ave bonta non lapusona war sai nang ki pipona pot MLA Dr. Numal Mumin aphanta hadak arat atumpen akiru pipon আমাৰ কথা হৈছে আমাৰ নাম উচ্চাৰণত আমি বিশ্বাস কৰা মানুহ নহয় আমি কামত বিশ্বাস কৰা মানুহ আজি দিলাই হৰিজন ৰাস্তা ডাঙৰ ডাঙৰ খাল আছিল মই MLA হোৱাৰ পিছৰ পৰা এই ৰাস্তাত খালবিলাক মাৰ গৈ পকা ৰাস্তা হ'ল আজি এই চিৰিয়াডং আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰিলোঁ অকল লে কৰাই নহয় ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰাৰ আগতেই কাম আৰম্ভ কৰিব দিছোঁ আৰু 1.5 মাহৰ ভিতৰত কাম কমপ্লিট কৰিব দিছোঁ আমাৰ ঠিকাদাৰসকলক যাতে ইলেকশ্যনৰ সময়ত পকা ৰাস্তা দি ৰাইজে খোজ কাঢ়িব পাৰে 89 ইয়াৰ্ছ হৈছে কৈছে চিৰিয়াডং ভিলেজটো হ'লেও এই গাঁৱৰ মানুহে আমাক মাতা নাই আজিলৈকে নামাতিলেও মই ইফালে নিজে নিজে গৈছোঁ চাইছোঁ ৰাস্তা বেয়া দেখি পেলাই মই ৰাস্তা চেংচন দিছোঁ আৰু 89 ইয়াৰ্ছত লংকি টিমুং ডাঙৰেও ইয়াৰ পৰা EM আছিলে কিন্তু একটা পাথৰো পেলো নাই মই MLA হয় দুবাৰ চেণ্ট কেবল দিলোঁ এইবাৰ পকা ৰাস্তা দি দিছোঁ ৰাইজে ভোট দিয়া নাই দুবাৰ ইলেকশ্যনতো কিন্তু সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ৰাস্তা বেয়া কাৰণে মই বনাই দিছোঁ ইলেকশ্যন আহিলে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে APSSক ভোট দিয়ে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে মই তাত চিন্তা কৰা নাই ভোট দিলে দিব নিদিলে নাই কিন্তু মোৰ কথা হৈছে ৰাস্তা বেয়া বনাই দিছোঁ কিন্তু একদিন এইখিনি মানুহৰ অনুতপ্ত হ'ব কান্দিব ইমান ভাল কাম কৰা মানুহটোক ভোট নিদি পেলাই গাদ্দাৰী কংগ্ৰেছক ভোট দি আছোঁ কাম নাথাকা APSSক ভোট দিছোঁ এইটো মানুহখিনি বুজিব arat ape ningkan suri ningkan presirke toxikera toxi thongkera toxi ningkan pem bangso arong Chiriadong establish the pen pinialian sinilitum aphan honorable deputy speaker mate MLA 108 MLA akha sir Dr. Numal Mumin la bangso towar pini foundation stone le lo la penalangli mo alangli lamchagat chagateng alangli la derma pen nilitum han la bangso towar Power Block nang patere long po salang li lamchak nang piglo la sinilitum Chiriadong arat pen alangli deputy speaker mate Dr. Numal Mumin sarphan suri akachoro pajiriglo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing long live Abarim Korkanthi Mondal Congress Committee amai phu Komal Singnar Samsing Tokbi Klembang phu Bidor Singh Teron Prahal Singnar Samilangsau Block Mohila Congress Committee Dunmai phi
Sunita Tisopi Youth Congress chun bang jir song tok bia tum pen kedang lok bang Pharotrok sira ingkora nerkep abang phwa bang phia tum Congress Rachari asong pen COC BJP asong alok ga chepa okdun atum pherang kya mai ke padukpon Lason si kedam tang thang thang ni phai krehiniar ni abarim KMCC Amaipu Komol Singnar Ahemalong non hejong Korkanthi constituency pen Congress bang Pharotrok sira trok nerke brahini atum BJP along kachepa okdun atumahin pen pherang ke amai kangi pon labang so pherang ke amai along alang litum ke than pon ki non Karbi Anglong Autonomous Council along ke chari bom CEM Dr. Tuliram Ronghang Speaker Raju Tisola pen MLA Dorsing Ronghang atum ke claim ke dam ke me ke chok pen a jok Korkanthi constituency along ta penangan kaching thur thek pon long lo la pen Karbi akhai akar inai Article 244A sitami ke hang ke pasik ke thek long apot si BJP along kache pok dun lo prosi pachini pon lapen Karbi Anglong District Congress Committee amai pu roton ingti kipu aprang pensi BJP ki dun tang atum lo pu nang kipu ke angtur kavialam pusi lamboy pipon thu sonsi Korkanthi constituency along ke ongdung Congress atum aphan BJP along ke wangji aphan prabjin pen mass joining a program ate amai ke pado Ponji aphan jisik bom luputa pachini pontu si nilitum kupi kosonda BJP dunangkok ke lahai hanlo pen Congress long nilitum ningche the pin dak homosti long a president lata alang litum bang ke use lo kius ke lason hanlo je mahamai pen nomati tumsi use lo alang lipa District Congress ho pele kius tegali jo la puson pina la so ninge dok de ta dolo pirte pin dolo anten nili tumana lang li roton inti akai tumi press meet dobon dipu alang li kipu bangke la tumke apang BJP duna loke pu la so alam boy phasi nang li tum media hampang atum basin nili tum nang chohang nang kok bangke lalo ek nombor bangke alangli presiden do nili tumta pirthe no lapo nili tum Congress atumta thilapo puajoine se nili tumta lahata mathalo BJP ke dunang lo lapen ek nombor bangke alangli ke claim ke dam kiun e alam ta nili tum kichinia joine pensi lahai sitame nili tum BJP march nang koklo lapen alangli ki pudam isi ek nombor ke chok chege lalo tumi media long alangli kangni bangke lapulo je latum ke abana BJP pu nili tum abana BJP kali tumi si ke martun la pu resignation letter chipi lo pu BJP dun philo nilihin bangke lan si lampakla thek chalo tenong Korkanthi pen nilitum president ex president and pen ward commissioner dolo vice president dolo and pen youth tum ex president adjusting tumta dolo dong mukak pen semsing ingti Karbi Anglong live HSDF asong lake non head jong mahang ke pathek asong lang la so song a Pharman Ronghang LAC constituency arlo Maipu Wilson Tirang aphan arpu ke pek pona tengpen Ronghang LAC arlo pregjam ahawara long rat pen kaching ki kache thana mai kedeng padopon Lason si MLA kilik apharman HSDF asong atumta me kilik kachedan dunchi aphan kengkam kache Jordan pangching si rat pen kaching ki kache than padopon bom bang bom si radaning ke hangason lapen HSDF asong akimangason Paching bar pon bom pen radaphan than mum pon bom si HSDF asong apharman Ronghang LAC Amaipu Wilson Tirang pen Kopili constituency arlo langmi pi amang along rat pen kaching ki kache thana mai paman pon lo lapen Kopili constituency apharman HSDF asong ajakong ke pathe dun bomji aphan thame polling station committee sitame sengpon si arpu kedeng atum anaphan sitame Wilson Tirang Karbia poho karwak pen deng pon pa mesi HSDF asong apharman ke claim ke damji aphan BD sore than tikang lo lapen mai jude pen api Wilson Tirang pen kaning je pon thu ateng pulote
ke ong dung APHLC asong pen kachi o atum si HSDF asong along nang chipa og dun lo la pen misen ben se deng pon long lo an partami PS committee sitami misen pen choklim pen sing pon thulong lo an so se HSDF asong aphaman Kopili constituency arloke market padopon bom jilang pusi pherang ke atheng no long Wilson terang pen kaning je padopon thu Kopli homosti lang pi amang PS along PS committee ka parjap la bang ni tum full fledged nongwe parjap long lo la sini tum ningarong lo la pen thu bang ke dak rat atong fanta ni tum rongkhang LAC HSDF ahin pen ni tum alang ni tum fan sita ninga klong pen choro lo people lo pulo pulo tang te alang ni tum nongwe ajo por kam jam kelak kelek ngang bong sita akang samang bong sita alang ni tum ong dung pen dak kacapang room hek lapen APSLC chok che tang lo kunudin ta ke haiji a polisi awe puchini pe me pen apot si pini pen ke HSDF along nang cepa ogdun pen ke wangjiar ni ke HSDF a song pen kilik a hut MLA kilik hut sita kangwai tanga bang pu tuma fan kapa haidun ji fan nang ke bardu na potsi tapi nang cepa agdu na potsi pini abang ke nilitum ningarong lo lasi alang litum da chini lo ke damtang arni punon lapenon ke wang jilang pusita national party atum ke kongres ta karbiang long afan ke chok che tanglo la ke damtang karbiaratum chomat erlo lapen BJP non ke kibom ta kunudin ta karbiarat fan ke mathat hello latum mathat hello posi amethang le afan jungjung le afan ansi latum ke claim chot karbi arat ki duk det arat afan kang honjia party kalila ke lapen hemprek ke kunudin ta hang he puchini si nungwe abang ke regional party puta HSDF hello hemprek le wanji ta HSDF hello karbia khaile ching honji sita HSDF hello po abang ke ahok lo pupensi nungwe ke dagarata tumta seme deng thiplo lapen dongka mukam ben wikibe karbing long lai Mokoilum outpost ke parlo Lumujem arong amekar karlitang Louis Chinthong aphan kedam tanga jo pang thek tum apran armut kangdet Bierta kirip dunlong ateng pulote Kithilot abang amen karlitang Louis Chinthong artaninkan plikep asarbura amen karlitang Orivel Chinthong puta bierta longpon Lapen Kithilot abang karlitang Louis Chinthong kedam tangarni anikang sam malo mukoilum an kepali jiaphan ahem pen nang barjulo bonta ajo anta hem chilele den lapen thu puthora da porphai sirke ba por malom komalong jong pen inuda bangphu Mohan Singh Kathar sai ke claim kedam jiaphan kedam bomahutsi kalitang Louis Chinthong kithitang abang arpum thek onlong lo kithilot Louis Chinthong ahem arit apiso asomar bangkethom chi okang nang toklo laben kithilot abang arpum postmortem ke ponji aphan jirikindeng police atum chepari deng ponlo laben birta ke tok bom apor khut an ke kalitang Louis Chinthong aphan komma atum si ke pathima nonamad kang thekon longlela si nilipadap school dam lo amat tak school hemle lo amat ke class kuri jil pulaben por hut amat da kumang long pen la ong hai bang ong thek long lo masi 947 ni phanang than lo ta sono sono moni kumalo ne moni ne tum da chini ne anke arleng yima mate akapre the yima chini ne de masi harong moni de phan phone call ra bibang tha tanglang rapet sina khere mi off la pule he masi ne tarong asar bang ke difu dam jui la kini office kam do man si difu dam jui si rong so pan hang lo mana tumta nang lang lo man ke muni itu rong so ni lo amian than injima amen mang ke kiti lor bang ke Louis Chinthong boza hema soramen bang ke phulmali rong pipi alang litum asumar bangkon bang do asumar bang phodu sa pinsu bahini dulu alusu bang dulu Kobasi petima Fokuson perman itu investigation kuri bomla model PC investigation lah si model PC aja cerita sini monoku ke utakela non manang litum la bangso dead body naran se pon bosa itu lagi postmortem kuri na kogi posi itu lagi si thana ponpo thana pensa ko ini aporta leader lo penapsi
Diku Medical College long postmortem thai. Sar nang litum pine lapu hande meme la son doma la bangso ko pati pine kopi pen sakit hima hele pen ma no pak pen ma la so puthak nang litum Bang ke PM alom si PM ta si chili. Chin Thong pen Himari Rong Phar Karbing Long Lai Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo Jirlong Hemtut Mate Mai Kramsa Langor Khon Arong Along Ingdengisi Amri Karbi Rongasar Amai Atum Pen Pater Piponsi Karbi Honghari Rongasar Amai Chirok Tok Amai Kapaman Pon Labang Solong Kijutsi Arani Aluhi Sarpo Manapeng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Manpeng Aluhi MLA Dorsing Ronghang Local EM Diofing Maslai Deputy Speaker Avijit Kro Taxation Advisory Board Chairman Lipson Bay Radasai Klembang Dr. Habetiron Atum Pen Kichenglok Ahin Pen Kevang Rongasar Atum Chetong Durinti Sonse Alang Litum Pen Ninia Pharman Cherok Tok Amai Kipadu Ponalong Kosonsi Karbi Hongharia Thorom Kiri Matum Karkli Kaphejo Ponang Jima Lapen Aron Ajutang Kosonsi ke claim ke dam ponang jima lahai huelam alang litum pen chingki chetham pon lan parta guru saratum aphan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen asap wet sitame achiklo bainong piponang jila pen arong tinalong asar ahem sitame hongpharla piponang ji puhai huelam thi sitame cheparai pon Lebang Solong Aluhia Manapeng pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Chitong Dun pen Karbi Hongharia Sar Atum Kinang Anason Sidami Eson Peneson Pipon Bompo Anparta Kuru Saratuma Phan Suri Kep a Check Sidami Non Gewangji Thangthanga Chiklo Angbong Assam CM Himanta Biswa Sarma Arideng Pen Pipa Jirpon Popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Hin Pen Rong Asar Lapen Kuru Sar Atum Athengno Lamcha Chipitekang Lapen ke je ini Christian tumtame girja hemdo achingwai ningka la arna malam ka chithan je pa thiri pen phong phong la pen ke skon tumta alang te mondir do la pen ke lukhimon tumta do hindu tumta do sitaili aron bari ma tum karli fejo tum ke la son ka chingki chithana hom phala la si rong ker set lo rong ker ha hom phala nangi pulo la tame nak dia phing maslai ta pon lo asam dorson hoi pen la pen dame nil kame Karbi Anglong Autonomous Council pen dame nil ke dek project par bori sir ke prabjin ben tum kubon po non 17 ni di buolong chief minister bangji CM triple A laso tangkata ronji la pen ke guru sara tum han dame poisa ron ponji check ron ponji laso dalang jana tiada bangki Sir, program dalam pakai program itu. Saya tak rong sorong ke nang nangji bus. Pinyata ni meeting juga. Ginko bang nangji pulau yang lah Hindu ja tu bang ke hotel bang karong. Asor bang ada ke nang ni pulau nang ni cok. Hotel bang ke je rong lagi dam jika ni. Along apa ni tu ke lagi bang sini klembom. La Ginko company ben. Ginko tu ke latum ke klembom lok. Nilimen long imbi nili rak Mai Kramsa Raksi Nilirong lo lapen lang kon rong ni pen iltum patir pirap lo lapen reception na presiden nili hello ini lada ngengsi Karbi rong sarame kasi pini ilitum chingwai lam thei bangke tinang sot ilitum Karbi Honghari rong sarame ajak kiding koi pen lama khapon kasi la punya bang senitum tin Chin Thong pen Himari Rong Phar Karbi Long Lai Hamren Golf Higher Secondary School Examination Center along High School Living Certificate Asad Langke Tokdun Kadukawe Bang Paroplira Thongke Prasirkep Lapen Higher Secondary Asad Langke Tokdun Bang Paroisira Trok Sirkep Rakethom Aphaya Tumpensi Surihini Ra Inkora Trok Abaha Satlang Tokponlo West Karbi Anglong District Hempi Hamren Rong Sophia Long Tibok Tirai Pen School Hum Krisi ke Charlie Klim Somara Tum Pining Surihini Ra Inkora Trok
HSLC ละเป็น HS อาสัดลังกิตอกเจงปอนจังโลHamren Golf Higher Secondary School along Examination Center along High School Living Certificate mate thi hek pen HSLC asad lang kitok dunji atum pin somar bang pharohini ra bang pli arlo somara phai bang pharohini ra thongke bra pho bang room pet pen kadukawi bang phatopli ra thongke bra sekep atum si pining satlang tok dunlo Halapu Higher Secondary mate HS asad lang kitok pin somar bang trok sirke bra ke thom la pen arlo somar bang pharosia phai longpon ki charlianing ke parung pen ning ke pathei dun ji aphan West Karbi Anglong Digital News Forum thek pen WKDNF atum Hamren along la pen Dongkamukam Golf Higher Secondary School along pen flex banner tardun sing hirjumi pidun la son thot si ke charlia phan RD ki pidun atum jongjung pen anparta hamphang amen pen along tin examination center athing no long flex banner ke tarpen ke wangjiani ke charli ke misen anong me ke wanji aphan ahirjume ki pi pen towar cholangpon pirthe che charnangji plote lo charli theknangji lapen rong atok ano arado anda lo ke charli ke thek ser henlo akenang sot lo pumathasi osomar apia po kabor ialong aning pathe den reti tangte thi hekpen Hamren Golf Higher Secondary School Examination Center in charge Singkro pen sadlang gitok abaha la pen aphai arju tha so central long ke pangrum pet kumkri sido mana Hamren Center Feeder School pangrum pet kan kumkri sido masih total candidate bangke 439 lapen ke songbong in so 5 bangke 204 also 5 bangke 235 pangrum pet kan 439 lapen ke higher secondary porikha bang final exam lo da kado be kumkri feeder school do isi khumangge Methang School of Hamren Golf Higher Secondary School number ini bangke Waisong College number ke thom bangke Don Bosco High Secondary School number 3 bangke Hamren Girls Higher Secondary School Pangrumpet candidate bangke 193 do dan 193 ambong bangke pinso phai bang 93 also 5 bang Bangkarusi. School, from which college are you? Hamren Higher Secondary, Don Bosco. Oh, Don Bosco, no? Don Bosco Higher Secondary. How do you expect? I don't know, like, I expected to pass. To pass, no? Yeah. Ningarong ulo ni kani sik pene pong saplang pini pen se chenglang la pen anke sono position Nali chisik pamelo ma. nili chisik pamelo Konada college pen lo. nitom Hamren Waisong College pen Waisong College pen. So what's the subject for today that you'll be writing? English. English. So after you pass HS, where do you hope to join? I'm not taking any decisions right now. No idea. After results only. Okay. Hamren pen Daniel Inhi Karbing Long Lai Non Givangji Member of Legislative Assembly Mate MLA Kilikahud Chepate Dunjia Phan Manpeng Gedo Abarim District Amaipu Dhon Singh Teron Penta Chisik Chidang Pon Aputhak Pherang Kia Thengno Radaphan Chepachini Pontanglo Jongdami Dhon Singh Teron Alangli BJP Aparti Aphan Kangthur Pon Ver Lapen Song Ke Pangtang Pon Ke Klem Kedam Asengkan Penangan Radaphan Chepaduk Pon Abang Phulo Lasirat Aninga Chet Hepen Rat Kiduki Sungalong Karja Verji Aphan Pen Ticket Hangnangji Pupensi Nili Ticket Hangdun Lupusi Pherangkia Thengno Nang Pachini Dun Lasonsi Non Kivangji MLA Kilik Ahud BJP Asong Pen Nang Inghon Pon Pen Ticket Long Pute Kaike Rat Akiduki Sung Pen Kapajok Ponji Aphansi Klempon Pupusi Abarim District Amaipu Dhon Singh Teron Pen Pherangkia Thengno Radaphan Pachini Pon Duke lapusona bangsi ho BJP a party doge do lang sta me so BJP a party bang kom he hosun ke klema bang ave ke padugo bang ave
BJP office abe tu ahut pen ahut ke bojarong ta office ahem TV da dos hut hola so BJP a ticket a jabrong long thap thot ta dolu na enu bang abe ta no no son no si BJP a ticket ong jabrong thap thot le di jabrong a chi chi bang tu yi ta hola so da bang la puan lo ticket ne pisa me na enu bang abe hola so da bang ge ta si hola so an si je paduk lo ta si ne kadok we Karbi Anglong ra ta tu fan mo hoklu ke অনুরোধ কৰিছো যে আহিবলৈ কিয়া দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 100% জিকাবৰ কাৰণে আগত মই জিলা সভাপতি আছিলোঁ তেখেতে মই তেতিয়া মই 100% চেঞ্চ অটোনমাস কাউন্সিল ইলেকশ্যনত 26 সমষ্টি জিকাই নিব পাৰিছে সক্ষম হৈছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত সকলোবোৰ মানে বিজেপি আদৰণি লৈছে তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আগতে মই আকৌ লোকসভা বিচৰক আছে মই 17 18 19 মানে 2019 চনত যিটো লোকসভা ইলেকশ্যনত মই মানে বিচাৰক কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰথমবাৰ বিজেপি MP কেণ্ডিডেট হিচাপে মই হৰেণ সিং ভি নৰ্থ ইষ্ট পুৰা প্ৰথম 1,50,000 লাখ লিডিং হৈছে 1,50,000 লিডিং হৈছে নৰ্থ ইষ্ট প্ৰথমবাৰ সি লিডিং লৈছে আৰু প্ৰথমবাৰ বিজেপি জিকাই আহিছে কোনো সমষ্টিও হাৰা নাই একদম ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ মই আৰু আগতে তেনেকৈ মই যুৱ মৰ্চা প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে 7 বছৰ তেতিয়া ইষ্ট ৱেষ্ট তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাগ হোৱা নাই তেতিয়া মই 7 বছৰ আছে তাৰপিছত মই প্ৰেৰণ বুদ্ধি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে 7 বছৰ তাৰপিছত মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে তাৰপিছত মই প্ৰেৰণ বুদ্ধি প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে তেনেকৈ মই কাম কৰি আহি আজি প্ৰাক্তন হিচাপে মই জিলা বিজেপি প্ৰাক্তন হিচাপে মই আছিলোঁ আৰু সভাপতি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Ronghang Nokhum Chingroma Mayalong Chinghon Seroy Nang Mate Love Each Other at HPNC Ninia Parman Chithanjimum Ajamek Dengpon Ronghang Nokhum Chingroma May Tiripia May Mate Central Committee Atum Penche Patir Piponsi Kedamdang Thang Ni Phai Sirke Pen Ni Phai Kep Ninia Baha Ronghang Nokhum Chingroma May Hamren Rengbong Hom Auditorium Holalong Padopon Kedamdang Thang ni phai sir kebar ni ada por phai kepen mai ke ding mati reception aja mek ding bonsi Karbi Anglong West Karbi Anglong Meghalaya Arunachal pen ki chenglok along ri kaprek penta chitong du ani gang from por phai ki thoma por RNCA alama ingthur pondet pen tirim kachikimo aja mek ding bonthusi asonamung kachingki kachingwai pedopon lason si puthot thang ni phai kebar ni setame delegates Session 2 Pedoponsi RNCA Kipangtang Pontu Muchoji upon General Women Lapen Youth Department Sengpon La Sopena P Radamai P Pedoponsi Inut Pen Inut Ardi Dojodalam The Chapaklang Tunrinti RNCA Amai P along Alhi Sarpoaman Pen Karbia Recho Long Sing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council MAC Hatsing Rongpar Hamren OC Anthony Rongpi Hamren Municipal Board Chairman Roman Pater Pen Kichenglok Ongdung Armu Cheto Pen Mesen Ingsamjin Pen Talon Ponlong Luputa RNCA Tirikam Amai Kongchonbang Sarthi Ronghang Pen Pachinipon Lapen Labang So Mai Kicheng Pen Kijut RNCA Angbong Tangka Kachirung Kachirek Akisung Doko Kajok Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rokhang Lapen Achor Sangpi Kachiteron Piatum Pensi Dihinahin Pidun Luputa Akiro Kikipen Arson Ronghang Pen Lamthi Jaipon Congress pen COC la pen sochen consensia long PSLC you'd being a president amen yes king dong pia amelang tame pinyang dumlo asialang bidhang mata ametang person si PSLC tum chok alam amelang lamwoi pilo kasi pangrumpet pen lang kunta bang haruhini do sa pangrumpet pen pia dona bang ke kasi latindak na dulo adon is na na supen pacheton si pini da kaprek asong atu rong asar penchenglok social organizations hamphang asong ke dona tu benta lam ka chipichoy la pangrupet pen sipini society deng kono la pen moni samawang ke ni officers tu pen ko pia sayang deng claim block ke claim nang jima lai pin khat pon po ala tu pen la pen na babang ke nili da hamren hangkang along Aklang kesar tu man humli damji abarim MBC Wilson Pro hempen chenglo abarim
เยี่ยมเราMEC สนรองหางแห่งเป็นเจงโลกเป็นรองสารปนาแห่งเป็นเจงโลกและเป็นเกการบิดิช่วยแห่งตะดำที่ตายปังรุ่มเพชรนี่บางโดนพกแก่เป็นพารุสีแห่งเป็นอับบุรีดำที่อะไรตัวเป็นจิกิจธรรมและสอบพี่บางแก่อยากแก่จอยเป็นสุดเจงคอนเซนเซียนกลางลงตรงเลปอตาเกโรจีอาศัยHamren ben Daniel Inki Karbing Long Lai Dang te pinia da birta ke lapuan si kang ton paniklo